Ngiriyingwa kwani? Yachika. Why michika? Hayi, nichicheni. Imichichela yini? Nomngana kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Yo, guys, loko vuyeni swinene, I can't even keep up, to be honest. Yeah, so namuntlha hi ta khalora hi loko Mr. Post a kumeka a ri karhi a byeriwa hi Mhayivava, who's also a YouTube analyst, ku ri yena i ta va a ri karhi a defender Zitha. Yeah, as you remember on my previous videos, I came hi timhaka ta Zitha laha Mr. Post a nga fika kombisa ku i ta ya kha bifa misa lowu ngo i Zitha. Video ni ta yi vekela ka top comment kwalaho mi kota ku vona ku endleka yini kahle. Yeah, so Zitha wa kona, of course, member ya team Dr. Joe Shirimane. Hey, loko se swi humeleni sweswo hi fike hi vona Mhayivava, of course, ndo searcha ku Mhayivava la nga fika a posta a video la hi nga fika hi twa Mhayivava yi fika yi vula leswi. So I'm going to support this guy. Yes, he's going to support this guy, Evelyn and Zitha. He's going to support Zitha. Alright. Zitha. I'm going to support Zitha. I'm going to be fine. Chabalala for one and chicken. Kona ku busy ai man tikula leyi mara Mhayivava vetwa a kha hlamusela timhaka to ku na mhaka yo karhi ya ka Chabalala leyi a lava ku yi boxa against Mr. Post loko Mr. Post o kumeka a bifa Mhayivava hi leswi a nga ku swi vuleni a ni ma swi twa ni le ka short clip leyi. Look, Mr. Post, if I join, I wanted to ask for an interview. Mama, find some I join, go Mr. Post, such a long woman. I'm not even some push him. And I can't understand that that is time, but like there is nothing you can say. Like I be finding Yo guys, man. Shamar have video nikombe ku iveka ka top comment. I think I like his videos because tena comedy ntizo sa stress like lo anaza swi swa etla avana endla comedy within anta swi tsakela ku va ni endla so but I can't do it. Mina ni kota ku va ri comedy, of course, ku short clip amasungulweni lama kumtsena, but this guy inside, so even within the video there's comedy. Mhayivava, keep up before na beef ko ku swi fika swi reportiwa, you know how media works. Yeah, so Mhayivava as is video yele ile ka top comment. Yeah, if I kombisa ku ha ita ri karhi a support Zitha lo, of course, a lava ku before Mr. Post. So Mhayivava kombisa timhaka to a nga chavi before Mr. Post because Mr. Post Mhayivava a nga n'wi tivi hi leswi a vulaka swona. Mani Mhayivava i tshama boxe hi leswi a vulaka swona loko Mr. Post a din'wi tini n'wi tiva a nga za a chava nchumu. Se hi tin'wana ti-threat va Mhayivava swona mi ti vonela a rezi hi leswi a lavaka swona. Mina my role ku report, so I think it's best na ku va mi ya subscribe ka channel yena because i ta kha endla ti-video ta mixaka to tala swinene. Loko va ni kha ni kuma nkarhi ni kha ni report as a ri karhi a bifa Mr. Post, mara swi endla swi tika because ti-video ta ku tele ngopfu, I can't even keep up. Yeah, so subscribe bani kwala, why not? Dia baru pisah, boleh nggak